Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana! Saan mo nga uyawen, dagiti karubam, tapno saan da ka aguraan, ken adaywan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Nakitam dyan limabas. Ni Gemma? Ay no, di lamabain nga agsando. Nakangisngisit di kilikilina. Kinamanaw pa'y tibukot na. Ay na, ano siya, mabainak. Nadlaw mo magayam. Kunak ano siya lang tinakadlaw. Apay kumaajak madlaw, ket nagtarnaw pa'y lang ti panagkita. Binilang mo, numano alayer jabilbil na. Upat sa nagdadakila bilbil, kasla salbabida. Apay nga takas dyan ti pamagi day dya Gemma. Awan pa'y mat ka-shape ti pamagina. Limok magngamin, ang ngimisit niya tenged na. San samit nga agis iso no agdigos. Siguro agdonate ka man kit di iti is-iso na. Ay, di pa'y lamapan agala iti karayan iti bato apagis iso na. Nagado ijay. Wan nga ron pilyan na dya kakirsangan abato. Tapno maikat dya kab-kab iti tenged na. Correct! Sika talaga, Rose. Nakauy-uyaw ka. Oh, siyak lang, agpadpada talaang anauyaw. Nana Pasita, umay kuman buludan di palayo. Nay, apay, anya ti palaem, Gemma. Jayman kanal iji sango ti balay min, ana. Tani, nabarado matun, aglayos tumanin inton pa nagtutudo. Kat, nilakay mo ngay amang pala. Kaasimot no iso pa ilaang ti urayak amang pala, nana. Nabambanugan ang naggapo iji bangkag. Ay, imbagkan ka, taam mo matulungan nila kay Mau. Saan akas kadagiti daddo maamisi es diti lugar tayo nagsasadot da. Ay, day tala makikakaaroba ti amuda nga aramidan. Day tala makichischismes. Nalabsak nga rudda Rose kandani ka dita waiting shed. Kasta unay ti panangkita da kanyak. Nasiputak ang nagkatawa da. Siyak manen ati kinatkatawaan da. Ay, kasta da gita at tao. Awan maaramid da anasaya at itibiyag da. Nakauy-uyaw da jay aros. Kano di nanto pa'y mawalisan di arubayan da. Anapumpon no itinatintin nagabulbulang. Wen nga rod, nana. Ay, awan serbi ti Ros, anagan na. Sukatan tayon sa tinagan na, nana. Sukatan tayo iti siit. Siit ti Rose. Wun, siit. Mas bagay na dahi taanagan. Ay, bakit? Aglut-luto ka matgaya, main. Wen lakay, amok amabisin kan. Madamdama laang mangantayon. Ay na, arakupan ka man din. Ayun gayam, nakitak jay kanal. Si kakaditi ng pala. Ay nalakay dinakman ara-arakupon akasta. Tadyak pa'y nagdigos. Agat lingutak. Pinaglingat nak day ta kanal. Kunak nusyak tuntimang pala. Ang si kamot tinang trabaho. Apay pala nga iyuray ko kankangay kat nagadutar aramidam. Ay na, nagswerte aklakit din ayakan kaamisis ko. Alaing kakidag bugon tagsukat kanton. Tani nakapitpitak ka. Kan ayabam tumatanda giti ubing tamang rabi ita yun. Anyamot tanda ito'y balay tayo. Nakawarwara. Tsak pa'y maberukan no ayan ti charger ti cellphone ko. Sika nang ikabkabilam? Imparabaw ko lang mat dito'y lamisaan. Itawan hay. Adalang mat dita dayjay. Apay kami na nakawarwara da ito'y balay. Aglalaok ti bado, kas kada kaldero dito'y salas. Anya ati aramidam iti agmalam. Apay pa lang adamagam. Nagadungarod ti aramidak. Mapan kan sa langmat makichistismis di takaro ba? Anya ko mati maganap mo iti day tangar aramidam. Ay, saan nakapakibyangan no anya ti kayat kong aramidan. Ay,
Kahit, nalabam ka din ti uniform ko. Ay, winan niya. Ay, nalipatak matan. Anyangin nga rin ti pag-uniform ko inton bigat. Amo mataba, wala saan kami nga uniform, a security guard. Ay, sige, tayo naklabaanan. Ay, awanan, rabiin, saan na mamagaan? Di man tupay nga amo dagiti responsibilidad mo, kas ina ti pagtaengan. Nay, sa dino ti papanam, Gemma, nakaigam ka matitipala. Inak man isubli day to'y binulod ko apala kin ni Nana Pasita. Ay, isumot lagayam nagdadakkel dagiti takyag mo. Tatrab-trabahom, uray trabaho dagiti lalaki. Nagdadakkel daya. Kasla takyag ni Dani ka. Urayan Apay, di mo madmadlaw, di mo makita ni Dani ka, nagdadakkel dagiti takyag na. Ay, no kas jay nga agbistida. Ay na, nakadkadlaw. Talaga nagdadakkel. Ha? Saan na abagay, tagbalin abakla. Uyawam, kat gayam mo. Gayam ko ayamot, dahi siya anak ang ngisit abakla. Hay, nagpuskol ti bibig na. Saan na abagay, no kas jay nga lipstick. Ay, si kakit dimot. Di kala sumardeng nga agoy uyaw. Uray gayam mo. Uyaw magayam. Mala, tainak pa isubli da ito'y palakin ni Nana Pasita. Nana, umay ko man isubli da ito'y binulod ko. Ay, nalpas mo, di pinalam. Wala, Nana. Inlepas ko adagos. Naamok akasapulan nyo mat da ito'y palayo. Ay, katuladan ka mo't Inak mo't pala, unjay kanal may. Tanay, aglayos, no kastoy nga agtudtudaw. Narigat ti malayos ti balay na, Nana. Ay, wan nga road. Sapay, matutudon talaga. Ay, wan nga rod, Nana. Sige, agawid nga rodan. O, sige. Kita man lakay. Uray nagpigsa ti tudong. Saanin nga aglayos dito'y balay. Tanawaya nga agayos ti danom di ta kanal. Imbag lakit din. Tanapanunot mo pinaladay ta kanal. Siya mo lang aming kat ti marigatan no aglayos. Nagrigat agkaras iti danom dito unag ti balay. Kumusta mo't nga tandag iti karuba tayo alalayusan ti bagbalay da? Adun tumanen ti mangi post ijay Facebook. Analayos ti babalay da. Ay, Saus, nalayos tayon bakit? Ay, Simrakan ti danom dito'y salas. ay, kasano da ito yan nga eh. Ay, nagbit mo tan ang umato ti danaw. Barado kayam deta kanal. Ay, sikamot nga main. Di mo man lamatarimaan mang. Anya, abumat nga da trabaho, bakit? Pasaray rabi ak nga gawawid. Diyak masamon Ay, lakay. Mga lakay ti pagkaras. Ay, sus. Ay, sumrakan ti danaw iti silenta. Ay, Sos, mabasan dagiti kamit tayo dito yunag. Ay, partakam nga minatagunay. Ay, napambanugak nga rod, mate. Tunay kamutin. Naglaing ka nga agreklamo. Imbag man, tasan kayo analayos iti rabi Nagmayat to pa'y titurong may. Apay, nalayos kayo mat. Di mo nakita di yung post ko iti Facebook ko, Nagpatingay ti tumang ko tilayos iti balay mi. Ayan, agasam ngay dayta. Ti ko nakumakat ti patarimaan ni Apo Mayor dayta kanal. Ay na, kaano siyak tinang pala iti kanal may. Urayang pa'y lang ni Apo Mayor. Sika ti nagpala. Kabailam. Katwan mat, anya ngay. Ay, imbagtasan na ka nga inuyaw ni Rose. Ay na, inuyaw na ka. Amumatan ti ugali di gayim mo. Ay, inuyaw na kasi ka. Amo ka, kat uray mat sika. Inuyaw na ka mat. Anya? Uray siya? Inuyaw na? Apay, di mo amo dayta. Inuyaw na? Kat gayim na? Jakla kayat ngamin nga agapa kayo. Iso nga agul uli makaklatan. Jak kayat ti agsao, tajak kayat ti gulong. Ay, uyawin nakgayam di imbilang ko a best friend ko, Ay na, jak mo no anya ti unaak dito balay. Saan ka matulungan? Mapana kag trabahon. Di lang mabalin nga aglangan kaya.
Nukas to'y akalkalpas ti tudo, kasapulan da kami di office. Anya ti aramidin nyo? Kunak man no security guard ka laang. Paglinisan da kami ati busmi. Sigurado nakarugrugit man ti aglawlaw ti opisina mi kapo iti layos. Sino ngayon ti katulungak nga aglinis dito balay? Ay katanusan ma. Into nagawid na kinton malam, kayat ko analinisin da ito'y balay. Karasam ti danom tanay, mabalinan abulusan iti tilapia ti kaunag na. Embaglakit din ta pinalakmat day ta kanal may. Iso saan analayos to'y balay may. Ay nanana, nagado akaro ba ti agrekreklamo gapo iti layos. Kano aging ga itangal dawon, ado pay lang taglinlinis iti babalay da. May saditan ni Rose. Permi ama stress. Saan mo't amatulungan nila kay na? Ay katayaban na ni Dani ka agayim na. Ay wan gayam anya. Isuda mo tinasingad nga agayam. Ni Rose ti masabat ko. Nas ka naliklikak. Tsak kaya't masabat day ta babae. Ay, Danica, nasabat ka matlangan. Tsak sungsungbatan. Danica, nangagnak. Di man sabat-sabatan si ka babae. Abay nga gungungat ka. Damagang palain. Ay, awan amok abasol ko kan ka. Saan kit din natakal ti basol mo, tao uyawan nakgayam? Anya? Kunak man no best friend ka. Saan mo't gayam? Unay gayam siyak. Inuy-uyaw mo. Ay, sana po no day ta. Ulbad! Itudo-tudonak pa yan. Ay, si ka anak kapus-puskol ti bibig na. Kunakon ket! Permi nga uyawan nak. Ay, anay ko, ay, hindi nagpungutan Ay, naging pis lang arudan ti buko. Ay, Talaga akalbuan ka ita! Anay ko! Nati ko lang. Sana ka lumaaban. Aray ko, aray! Anay! Tirupa ko akin naramutam! Suman ka daw! Ay, unayag! Masidag ka dito, salbang ka! Di dakiramraman Sana siya tikalaban yaw! Kinaramutan na gayam Danugan ka man langan iti nakapigpigsa! Apay nga dumanog ka! Sana siya tikalaban mo! Ay, sigamat na dinadanog ko! Ay, dahi ta nauyaw aros ni kalaban ko dito ay! Sana sika! Ay, unay kayong! Sumardang kayong! Tano saan? Agayabak iti pulis! Manipon itangal daw! Kalaban ko dahi ta aros! Ay, kaasimat day tarupam. Nagado ti karamot na. Ay, sayang na kitinususar ko apang papudaw kan pagpalamuyot dito yung ropak! Tapinerde dahi di aros! Ay, apay aya nagapa kayo. Kat nasingad kayong agayam. Sinidir ko Taynoy uyaw nakgayam! Kunak mo't asaan ko akayat nga agapa kayo. Nagapa kamin! Kitong palbiag kami nga agkalaban! Apay, anya dyan nadamag ko, naglaban kayo kanu kini Danica abakla. Nagsabat kami iti kalsada. Agpatulong ak kumakankuha ng aglinis dito balay. Ang nagungungat matan. Ada siguro basol mo ken kuana. Iso nagungat kan ka. Why? Awan basol ko kankuha na. Hoy, di mo man ilibak. Amamukan. Apay adinak pa dyan. Katsak ti asawam. Daitagat ti magangganap mo iti pan nakikakarubam. Aday tala agoy uyaw ti aramidem. Ay, awan inuy uyaw ko. Anya itan? Awanan ti gayem mo. Ay, aduda dita. Iso lang ayat ti mabalin agayem ko. Simple lang, met. Ti kayat ko nga ibagakin ka, bakit? Denggem Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da ka akagura kan adaywan? Kasta latibiyag, bakit? Tsakayatan ti makigayam iti daya Rose na napasita. Nadamag ko nga rod naglaban kayo gayam dita kalsada idi na minsan. Amuyo mat siguro nga inuy uyaw na. Kat, kasta amat nga minti ugali day jay a babae. Si ito pa'y tiawag mi kankwana, saanan a Rose. Ay, mas may bagay day ta anagan na.
Gaputa arig na ti siit ti Rosas. Saan mo latan natultuladan ti kasjay nga ugali na? Ay talaga asaan. Gaputa ado ti manggurgura ken kuana. Gapu ti kasjay nga ugali na. Ay, siya. Jak kayat ti maitulad ken kuana. Kayat ko, ado ti gagayam ko. Ay na, asino mo't ngay ngamin ti mayat a makigayam iti nauyaw a tao. Pati gayam na, uyawon na. Agasam day tang ugali na. Ay katsapay kumaat a makaamiris kat agbalbalew. Ay, awan na tamukon nana. Ti siit, agtalinaid a siit. Makatudo ken makasiit. Wen, katsi ka, nasaya at nakaamiris ka. Asaan a nasaya at ti aguyaw. Ngamin, nauyaw ka mat ide akas kenkwana. Bagat, di mo tultuladan ni Rose ang nauyaw. Apay kumaatuladak ngay, kat amok matasaan anasaya at ti ugali na, gaputan na uyaw. Kita man, inadaywanan dagiti gagayim na. Kaasi mat ano kasta? San dagayam kanon agpinpinan sin kinigdani ka? Sigod anasingad ng agayam. Ita, mortal dan nga agkalaban. Ay, agalwad ka no masabat mo ni Rose. Ay, amangan no uyawon na ka. Idi pa'y lang amok nga inuy-uyaw nak da dya babae. Ang binaybay aklat talakay. O, anya nga ita, nagpatinggan ti kinauyaw na. No nagpatinggang agpaiso Aguy-uyaw pa'y laang. Urayan na pa'y laang nga adda mang ipabarangay kenkwana. Ay so, day takit din maibarbarangay gapo iti kinauyaw. Maipabarangay to pa'y dagiti chismusa. Day tantulaki din na uyaw. Ay, kababain unay, no kasta ti mapasamak kenkwana. Ay katkas tala tibiyag alakay. No adda inaramid mo akam maling, agbalat at matlakan ka. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da kaaguraan ken adaywan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.